Uba Charles Marngar, MDC Kamahoti, Ulakhot ya baro kinong ilam sinong katany Maurong Road. Nakabanta banyakran halor ka jing jung kipaj ba badok. Kibalaya kendu hakum kani kapor bar hakajuru banyakran halor kumno bante la kame ka jing sapriang jung uknyang jing pang COVID-19. Katay ka jing lek kendu rang ba sinong daw te MDC Kamahoti kalalong ru kum kawai ni kilat banwad jing tep halor ka jing don jing kibre kibadok bat kibadon kam sisay ka jing ram. Nakabanta banyo e kabam kadi kamtam hakabakum kani kapor brang don kapakang sinong hapo karihi barok kawai. Las ngoto bakatega jinglum rang ba sinong jong te UMDC kalong ba ukwa ban pentri kam hok ya kasong jingirap ka bas paulak na ka KHADC kabala ay sa baro ki MDC na kabanta ban yarap ki badok badru bantela kami ukunyang jingpang COVID-19. Iba nasisya mi yasngo yung jing panagi ba man kasi nagalyang Deputy Chief Minister Jungi ba pinam kerdu ba Henry ke ek ba jasingi kinong kandong pat ke perbak labak ige gilajit video lab tha ingi bengen jet ko mawela ni armut sisnong di grocery shop iban pendiang ba ma posnong Henry ba pli git like kumba 4 kilometer kini nasnong banlek sa po umsneng balik sem yung ni ki ba kiyo tang san kilo kaw babune ki snong di bagiyo kiba kamyo bahagi yo arbor ni te dawan kumto kila dapoy sa snong tang si sngi lalot kaw te ko sagwe ki jing ka bang kendu kolong ba ha jing dei jongi grong ba snong ba ngi ngilong helpless ya ki paranong song snong ladadon ki khap ki ba ki paranong song snong ki don kam balik sim dawai ki don kam ki ba sabat halenti ki bawan ni sulong ki kena school ki wan pai sa ye ladang ipun sapo ko police department ro kim recognize ngi kum girong ba snong ki ong ba pihak ban phone so video tentang ladang ipun video umyo ladang ipun jipun ro kalong bi ji yang ibingin pun amar video ro ngisut ubun kam te hag jing sisa jing kerpat nakalyang jongi girang ba snong kalong ban lada kim aya ka karpas ro de bani thu ki khap namar ke jing don kam ke jongi tang hagi police station ni ladang ila ban pelat tang gitu ki badan kam ban ki ba sabat ki beli sim dawai lane kum di kum taru kala long jing rap sikat de pi menta ki ba ong ban ai karpas ya gitu ki ba de ki grocery shop po snong Henry kindalek bupli na do umsning police station kila sabat lupa bandit sim pas na po block mlat chu kata gawe ke jing ka ba te nagalyang jongi kira ba snong ikentu ya ka district administration lakalong kumno kadai ban itu yang i kira ba snong lada ki kwa ka government ka pensional ba ong ba gi kwa ban trailang ba kira ba snong kani hikan kalat ka ba ka government kan itu ini kira ba snong da ka ba lada ni pun lada ni kwa engineer rap sa police station lane sa binubunog report kadai ban yu nong kan recognize yang ki rambas nong yala da kamla ban isu ki karpasu at least kan donno tangi kanja identity card ki ba kintip ni kum rambas nong te kawai pat ke jing ngakwa ban berang ni ban yo share pati press media kalong ba ka government gula pensilor ya gitu ban register hapo labor department na menta gitu di nong bela tenrei ka jing jungi kalong ba kumnong in lek abatang hamsning la sabat ngimyo ban lek hapo labor department tenrei ki form ki ero nyimpat yo sa kumnong inle ki kumnong pentak kapor la sisngil akot te ka jingkwa kalong ba kadai ban kam ai port ni ka state government ni ka port kan extend kanyat ndai ban put no sisngi kan kanang mamingi girang pas nong video kan yagi kam borok ban ibu ni ki form supoka lebor department te ka jingwan ha ni kesngi na kalyang jonga kum MDC kadai ka sen ka baningkong ka bangi kendu kum nei girang pas nong mangat sedang nang ne na surok morong la syai la sisngi ngat sedang pat banya ye ka konsumsi borok koi ban ye kendu ye kinong sensat snong na ka ban tip ye ki jing ki ba kinong song snong ki jong ye kendu namar bangi tip akali ka lockdown kila don kilong yeng ki ba mat ki jing kerdu bagi don kilong yeng ru ki bom don jing bam shu ban bam te kamat ka banengkong ka bangi ekran hangni ka jing ekran ka banengkong ka dei ki jing ai men sim ba kum kinong yalam snong ngidei ban ai men sim sha kinong song snong hapedeng kene ke jingja kebekat kene kebaar nang tapat de ke jing kerpat nakaliang jonga kumnong mi kemat namar ngatip bah ka wei pagwei kesnong kindon bet ki breu ki ba khambet khambiang ki ba khamdon kham em
dengan bu kene ke jing kerpat bahkat kene ke krisis ke jing ke bagi kenduk na kerpat itu ba kamdon lanti ndai tang hang nia surok morong bangawan mandak sengi ndai nga kerpat nang ni leng bajung pi syakinong snong baro jong mau ti konsumsi pidon kalan banyarap kenerlam ki jong pi long ki ba kluit musim wat nom long ki ba kemen sim hakum gani ke por di kata ka dei ka wai ka kubor ka mga kwa ban aish ki pai ba nong snong jong mau ti ki ba kamdon kamem bat kataru ode ke jinge piliu ko jongi hakani ko por bat saka way pan kumba pilayo i nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kila panmang yang i si paulak tengka namata ban yaram sya ki konstitusi ki bangi dan ya ka bade ba kane ngila ya tire khai ba bat manta ka sngi ngila ya kran ki kirang ba snong bat karukom pen bai jonga ka long ba ngam kamla ban long bangan sukit bedok khau ngan ra be sini sya konstitusi man berbena bangam sam khau katakan bu jing namar ba ya mentahi ngasutu ba hapo mentahi ibu pun hi kemut kidang survive kidang yo ke jing bam bam jadi kan jing stu jing mut mantah kesngi yang ni nilai rai ke wei ke rai ba nakaliang jong kirang ba snong kin pentip sanga tang kitu kilong yeng shwa ki bom don jing bam shu bam ki riu kun thai ki kun swat kene kan long na mantah borok ke wei ke konsulsi nilai keren ba mantah kesngi namar ba kum kene ke por hing sutu baki don kilong yeng ki bom don shu ke jing bam bam kata ka dei kawai karai bang lai rai ila don bon gir kom perkhat kum no bangin poi kini kijing bam nomar ke pisak beri tang sekolah tengka kat kini konsumsi ngi don duk sis pak sau po ling snong hakani ke konsumsi mau ti ke jongi dena kata ka dau ngilai keren ngilai tir ba ngin shu pen baik no bala kum no ru kirang ba snong da ke jingi tri hok ke jongki kinwan ra si sai ki long yin iba don kam jing bam ban bam namar ba kim don jing bam su ikene ke long ko bor ya bro ko konsumsi ikitu gisnong hapo ko konsumsi baro nga kerpat ya syak lembat nga ngan poi ha gisnong ge jongpi ngan persang ban rung area wise ngan sa ai ge jintep gisnong ge jongpi yo pi ong ban amar pengalawan hamorong balai sangi hruman kerpat ikinong snong mau ti konsumsi ba phini syak lem mar galong ke konsumsi ke bayar ngan sa poi ban wan sapi te ke kuboru ke mga kwa ban ai kini ke por keren mene kini ke jingja kini ke jingpang kerpat na ka benta itu ikon samla lane mano kibawan jingwan nas kiwai pat kijela ni kerpat ba long kibal buram ya ke kebala penbet ke sarkar bat perkhat lem nagam tagi nong song snong kibal lui yuan naga no ke jaka ke ba pipidan pentip dak ba pun how to nombar ba ke sarkar kelai 108 pentip pimde ban one direct snong penbet penbiang soy lede ban le kitas bat ban isolate ilade kat kum kejing tha jong ke sarkar namar ba kejing ele persyak kejong pi kejong gitu ki kun samla kan wan ra kejing mapat namar ngimla ban tip haden kat saus ngile se untuk nyang jing pangum pat pau kala ban simpor arpo singi arpo tam dengan kerpat daga baburam yagi bawan nabar bakin le kumta kata gade ke bang kerpat sing nong song jong ka mau hati konsumsi hi bar kuwe